Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Buludag pa'y man to impawit ni Ading Yoli a kwarta para kada kayo, tata. Ano ti kwarta, Dolor, anak kaw? Planok ti agla ko iti tinuno, tatang. Anya tinunaw? Kumpleto ka, tatang. Ada ka dita bangos, karne, kanda dumapay, tatang. Ayuin, maya dahi ta na panunot mo, anak kaw. Nangro nakit, mahilig dagiti kalugaran tayo iti tinunaw. Isumat lang nga ti madlaw ko, tatang. Ano nga ron amang rugi ka? Inton umay asabado siguro, tatang. Ipatarimaan ko pa iti pagitunwak. Kan gumatangak iti mausan. Tinuno! Gumatang kayon, karuba! Day, aglaki ako kamad gayab iti tinunaw, Dolor. Ay, wala na, Cora. Kasapulan nga agagat da tao, tapno agprogreso matibiyag. Ay, bayat day ta. Bayat day ta na panunot mau. Gumatang kayo nga ruden, ana na Cora. Mala, ikandak man iti 5 nga isaw. Ay, si Dayo, nana. Adapay nabati abangos kan tilapia. Gumatang kayon. Tapno sana na masapul nga gluto kayo. Alaman nga raw. Ikandak iti maysa at tilapia. Maysa laang. Tada na panan ni Tata Baguriyaw. Ala nga rod nana. Agtugaw kayo pa. Itunok tigat-gatangan nyo. Ay nawaw, adumag kitaw iti paraangan da Dolor, midol lakay. Wen bakit? Customer na iti makit-kita. Anya ti ilakla ko na aya, kas asok manin ti paraangan da. Tinuno ba kay? Anya? Tinuno at tilapia, bangos, isaw, basta, naglalaok. Anya? Maanusan ni Dolor ti agla ko iti kakasta. Bakit? Mangdag ka mangkid iti sa hanggason dita. Tagumatang iti sidaan ta. Gumatang kalaangan iti lunggan ni sa hotdog. Sigurado asaan anaimas tila ko day ta Dolor. Saan anaimas mo nga ibagbagam dita? Di mo pa'y naramanan. Ay nawawmait bakit? Nagatang amin alakok, iso amasapak ngagpalingki inton bigat tatang. Mayat ano kasta, Dolor, anak kaw? Tulungan nakto ang mga isagana iti may tuno tatang. Adwan tayo, ta mga agkurang tumanan. Uy da, tulungan ka, anak kaw. Isurum lang no niya taramidag. Di kay madanagan, nalakalaang ti aramidan niyo tatang. Huwag gaya, saan nga taga-agriklamo na giti karo ba iti asok ti tinuno alakaw? Adayumat ti ayan ko, tatang. Sa maysa, saan mat agrabe ti asok tapno agreklamo da? Sa bagay No adaman pa iti maylawan, amayangin iti ayan da, ay kan maawatan damat siguro dahitan, tatang. Naimbag abigat mo, pari midol. Anya ti masapul mo? Maray, mang-reserve kan to man iti tinuno alakaw? Ay, inton malampay ti panaglakok. Agpalingki akpa inton madamdama, pare. Ibagak lang nga nasapsapa, maray.
Tama nga no may busanak. Ado tilakok ita pare. Mangi-reserve ka lang tamare. Naringat ti may busan. Sapay makasidsidak iti tinuno abangaws ken karne mare. Isurat mo nga ro dito yung notebook no anya ti ipareserve mo pare. Tama nga numalipatak. Nagyaman na mare. Ay, dagasekto kalpasan ti trabaho. Mabalin ka di nga umakar ka iti pagtugawam si ka, Dolor? Ay nawhaw. Iti anya kumaga po Carla. Kat komportable ak mat iti tugawak. Ngam siyak sa anak a komportable. Anya? Ay naawanan ti ado pa asao, umakar ka kit din. Ay, saan ka maawatan? Nagadulakit din nga bagbagam. Siyak man langan ti umakar. Hay, makapasurun ka man. Di mo ka di maangot ti bagim, ah? Anyat kayat mo asawan Carla. Agat tinuno ka, Dolor. Ay nawaw. Day talaan ti makagapo? No komportable ka iti kasta nga angot mo. Siya, sa anak a komportable, nasakit iti ahong. Naramadam ka day tinuno ala ko ni Dolor, Carla. Saan pa'y nanakora? Ay, no siyak ti si ka. Gumatang ka matinkan ko na. Naimas man ti ginatang ko di na minsan. Mayat ti timpla na. Ay nanana, sa anak nga interesado itilako na at tinuno. Ay nawaw. Apay, Mike. Narigatan, nana. Amang ano narugit tilako day ta, Dolor. Ay, saan mat siguro? Manyat amom ngay, nana. Saan mo mat amakit kita ti proseso nga aramidan na, sakbay amay tuno dagiti lako na. Ha? Amom ka di, naranaak ijay paradaan itay agsapa, nana. Ha? Agat tinuno. Ay, nawaw. Hay, nasakit iti agong. Noan niya ti angot dagiti tinuno alako na. Isumatan ti angot na. Hay, makapadismaya, nana. Anya? Ay nawang, anya tinakasupot nga inyawid mo si Kamidol. Tinuno day ta, Carla bakit? Anya, gimatang kapailaang iti tinuno alako day ta, Dolor. Kahit ko tagsiday ti tinuno bakit? No gimatang kalatta kuma iti bangos, di sinigang kuma ti pangrabyan ta. Kas na ko nakitain bakit? Tinuno, ti kahit ko. Ay, jak kayat day ta tinuno, Midol. No di mo kayat. Adumot ti itlog dita. Isupay lang ti anusam asidaan Amom ka day lakay, ah? Naranaak day di ang mari Dolor ijay paradaan iti agsapa. Kat, ay na, sabali ti angot na. Ayo, mangrugi ka man ako nakon. Agat tinuno lakay. Pagbali ni pima na natugyo di tao. Saan ay apod no? Diyan mo king ka. No di mo kahit asuportahan ti negosyo ti karubam. Agtatal na kalatan Sana day tadadaulam kiti katagiti customer naman. Anya aklase nga ugali data. Inya iti nakakartong nga in-deliver datulaw. Flat screen na TV, tatang. Wow. Nangalaam nga itinggatang mo anak ka. Ganan siyak iti tinuno alakok, tatang. Ay, mga nuawanin ti pagpuna anak ka. At dapay nabati, tatang. Nag-reserve back. 2 bulan mula nga naglako iti tinunaw. Ita, gimatang iti flat screen na TV. Tap dumasukatan ti daan at TV a pagbuybuyaam, tatang. Manulaang mo ti flat screen na TV, ita? Imbis nga urnongan pare iti bagim ko ba? Di kay madanagan, tatang. At dapay mat nabati aganan siyak. Ininutan tayo laang ti agpundar iti gamit. Ipanagnag ko nga adda kwarta iti tinuno, tatang. Anya nga tagi nakakarton nga in-deliver da iti ayan da Dolor, Midol lakay. Flat screen na TV bakit? Apay ka de. Ay nawaw, nangalaan namot nga ta iti inggatang na. Kaya ang mga nuganan siya na, iti tinuno ala ko na. Nukas na. Talaga dakkel mat tiganan siya na. Santay nga mo Oray dakkel tiganan siya na no makaperwisyo mat iti kaaruba na. Na, kanya man ta makaperwisyo sa asawam dita bakit?
Wan tadumanon matan dito'y balay ti asok ti tinuno alako na. Anya. Lo abulan nga aglaklako iti tinuno ni Maridolo. Ngam italang nagreklamo ka iti asok Carla bakit? Di mo ibaga nga umapal ka. Ay nawaw, anya kumangay ti apalak iti day ta dolor. Kano agat tinuno day ta babae. Adayo anabang bangluak ngem iso lakay. Mabalin ka ding agsarita ta dolor. May papanitihan niya, Carla. Sigurado amangilako ka manin iti tinuno inton manam. Ay nawaw. Ada ka di parikot iti lakok at tinuno, Carla? Mabalin ka di kontrolam ti panagpaypay mo, Anya? Dumanon ngamin ti asok iti balay mi. Kano adayo matibalayo? Kasano ko mapasamak dayta? Maangot nga rod ti tinuno ijay balay. Ay nawaw. Tay imbaga ka, kontrolam ti panagpaypay mo iti lakom. Diyak kaya ti maipadaken ka nga agat tinuno, dolor. Anya ka lumit ti reklamo day ta Carla, anak ko. Ti asok kano ti tinuno alakok, tatang. Apay ti asaw. Dumanon kano iti ayanda. Anya. Kasano ko maapapasabak day ta? Ka manumit amitro tinagbaitan ti balay tayo. Kastamat lang ti kunak itay, tatang. Ngam ipilit namat. 2 bulan na ngaglakla ko kay ti tinuno anak ko. Italaang nagreklamaw. Jakman amo iti dayta kaaruba, tatang. Awan lat mangag ko kankwana no di agat tinuno. Hehe. Apal siguro tinaduman ako. Anya kumati apalan na ngay, tatang. No kayat na kat agla kumat iti tinuno. Awan mat parikot kanyak, tatang. Ay, bagbaga amman ti asawam midol. Apay ni Carla, nana. Awan latar aramidan na no di makiap-apa. Nakitak anapan di tayan da dolor itay. Nagaduman ay nareklamo na. Awalat no sayan nga aramid na day tao. Jakman ambaw, no apay akagura na launay ni dolor. Siyang kay baga na pa'y nga agat tinuno ka no ti kaaruba tayaw. Apal na siguro tidaduma, nana. Diyak man amoy tiday tang asawak. Sa bali mo tugali na. Ay, kasaritam daw, tadi na ululitan ti kasdyan nga inaramid na. Ibagam kiday ta agsapol iti trabaho na. Saan adya biyag ni dolor ti pakibibiyangan na. Bakit? Siyak ti babayin mo iti kastangar aramidam. Apay manan, midol lakay. Inapam ka numa ni Dolor itay. Nagpulong ka di day taadolor kan ka. Sana ni Dolor tinangibang kanyak. Ni Nana Cora. Pudno matimbagak. Makitam ka di tibado tayo anak kasalapay itiruar. Kaibil-bilag ko lang dagita. No agtuno manunday taadolor. Ay awanan agat tinuno tayo amin lakay. Adayo mo tayan na bakit? Oo, ura adayo. Maangot lata ditoy. Nasakit to pa yan ti agong ko. Sikat ti ayan ti parikot, Carla. Awan ti maangot ko. Simuro siguro manan ti kinamanagapal mo. Iso nga ura adayo kag maangot mo. Anya? Kasta magdagiti managapal kay. Agaramid da iti wagas tapno saan nga progreso ti pada da tao. Tsaski ka. Ay, adumadan ti customer mo iti tinuno alakom, dolor. Wan nga rod, Nana Cora. Taga-kabangibang abarangay ti daduma, nana. Muray ipagbagada nga agat tinuno ka. At least, tadaganan siyam. Pudno launay, Nana Cora. May mayatan ati agat tinuno. Tinapatag, saan tayo nga agur-uray iti iyawat ti sabali a tao. Iti kasta akinaado ti customer mo. Kasapulam siya, matan ti katulungam. Adamat ni tatang, Nana Cora. Alaan na matan uray para paypaylaan no isaw. Ay wun anana. Urayak lang amalpas ti aramiden da pwestok. Tapno na lawlawa. Kan nalaklaka ti aggunay.
No kasta. Pagpwisto am gayam, ti rin renovate da. Awan na. Tapno makontrol matlaang ti asok. Tapno awanan ti makagapong agreklamo day ta akarla, nana. Ay, ad-adda nga umapal no maamuan na alimawa ti pwistaw. Ay, nana. Awan ti laban ko iti dayjay akarla. Tasyak, agat tinuno isukat na kabangbanglo. Ay, nabanglo nga agpaisaw nga mawa mabukod na kwarta. Jables anak ka uyaw. Ang masaludsod ko man, nana. Pudno ka di nga agat tinuno ay gagaga talaga akasta takasta nga rin tinegosyo balasang kaw. Kin agdigdigos ka may talpasan ti panaglako may titinunaw. Talaga lang kidi nga agat tinunaw ti ugali dayjay akarla. Uray mano adigos ti aramiden na ken mano abang banglo ti usarin na. Saanen ang maikat? Nakita mo ka titi pwesto ni Dolorita, Carla, bakit? Anya ko maita? Mayatang. Makontrol ta asok. Awam mo sigurong ti makagapaw, tapno agreklamo ka manang. Na, sa anak nga agreklamo, no sa anak ang maag-agrabyado. Yak kaya ti agbalin nga agat tinunuan niya. Agat tinuno kong kunam. Awam mo ti maangot ko, no kasta masalaw ko ni Mari Dolor di tadalan. No kasta, naskan nga agpa-check up ka. Imposible, mat adi mo maangot. Si kaki di at enti pare ko. Agar aramig ka iti panguyuyawam iti padamatakaw. Siyempre, no madama ti panangituno na, ekspektara mga agat tinuno. Kas makita kat agdigdigos mo ni Dolor. Bakit? Anya ter aramiden nyo iti ayanda Mari Dolor, nana Cora? Pinurdiya, nak. Apay ka, day. Anya? Nakipurdiya kayo, nana? Wan. Apay, ada ka di pa-rekout? Isumo ilagayam nga agat tinuno kayo mo. Sika lang, samat ti makaangot, Carla. Agdigdigos kami magkandulor, Apay, di yung maangot ti bagiyo. No kasta ti kunam, okay lang. Di bali latan nga agat tinuno kami kanidolor. Tinapatag, nadalaos ti trabaho may. Saan akas kadagiti daduma dita, anak ka uy-uyaw, ngam jables maangarawd. Anya? Anya tinsawang ni Nana Kurakin kaya, Carla, bakit? Jables ang kano. Na, tagkatawa ka pa'y lang matakas na. Kasano ko mga nagbaling nga, Jables? Trabaho mo, ti manguyuyaw ka damang dadali, ti pada matao. Ay, nawaw. Ay na, tinagdumaan nyo lang kini Mari Dolor niya. At dati ganan siya na iti trabaho na. Kitsi ka, uray piso, pulos, awan maswildom. Kasta pa'y lang matibagam. Abay, masaktan ka iti imbaga ni Nana Kura, Jables ka. Oo, nagsasauday tabakit. Kunamlan asino mo. Amukit, ngap apalandak lang. Iso akastada. Ay nawaw, aping agkabil ka ngay. Las mo daytan ha. At dalaang timangag kong agat tinuno kung kunaman dita. Makaraman ka talaga kanya. Kita ti ko ng mga agat tinuno. Inot piman nga progreso ti biyagda. Makagatang dapa iti gamit da. Sika ngay, nga aguyaw-uyaw. At nakadimot ti may panlakil mo, ha? Yapo ka. No siyak ti sika, dumawat kan iti pamakawan kini Mari Dolor. Daytang ugalim ti agat tinuno. Anya ti aramidam dito'y pwesto, Carla. Gumatangak man itila ko maatinuno, Mari Dolor. Ay, naibusan, Mare. Anya ngay di makitkita. Ay, nai-reserve daytan. Aging ka di ita, kat nasakit tinakam mo kanya. Ay, saan matkit di? Awan ti sakit tinakam ko kan ka. Diyak lang kaya't amasayang ti oras ko iti tao akas kan ka, Carla.
Agsapol ka kit di matititrabaho. Tapno saan nga ibaga ni Nana Cora, jobless ka. Jobless ama naguyaw. Ay, jobless ngam na banglo. Si kakit di man. No ko na mga agat tinuno at least nasaya at ti ugalik. Saan akas kadagiti daduma dita, anabanglo ka no, ngam agat tinuno mat ti ugali na. Ti angot nga agat tinuno, may sa adigos laeng, maikatan. Ngam no ti ugali nga agat tinuno, ay awan, mare, uray mano adigos, ken mano abang banglo ti usaren, narigat a maikat. Anya? Anyaman ti trabaho ti may sa atao, rumbang laeng nga irespeto tayo. Saan tay ida nga apalan wenno uyawen. Suportaran tayo kit di dagiti arapa-apda, babaan iti panang suporta tayo mat iti negosyo da. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.